Imana iziguha ku mbaraga zayo. Ntabwo Imana imbaraga zayo zose ntabwo yoziguha. Izifata niko kwa kundi baza bacumba nsigaye mbona niko basigaye badutekera hafi ya twese umuntu wese agafata akabure kiwe. Nuvuga ngo gusenga no gufata akabure kawe k'imbaraga. Imana izimanyura gutya ikaguha imbaraga zawe. Mubuze ushaka. Nimba rukuririmba no ko umuvuga butumwa icyo ushaka Imana izigukureho tubaraga twa. Tiyo guha zose wabwiye kuba Imana. Izikumanyurira izawe gutya nyuma yo gusenga. Bivuze ngo amen. Imana izikumanyurira nawe imbaraga zawe. Niyo mpamvu ni musenga muzamenya ko muhugomba guhabwa imbaraga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Icya gatatu kiza kiba nyuma yo gusenga. Kiza kiba nyuma yo gusenga. Tuza twumva ijwi ry'Imana. Umuntu azavuga ngo amen. Waza uyibwira tuza naye hari ibindi byo kubwira. Bya bindi wanzu usaba nabyemeye, biryo wazu usaba nabihakanye, biryo wazu usaba mbaye ncecetse ariko nzokubwira. Nuko nguko Imana yacu izitubwira nyuma yo gusenga. Nusenga rero uzabwe ngo nayibwiye ariko se basi yambwiye iki. Niyo mpamvu ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Abantu bose bari muno mukunda gusenga mumenya ko Imana yacu izivuka. Izina rya Yesu. Asa
cya kabiri cyavuze gute? Yeah, abayihangana nawe zigishaka kuri internet. Amahoro Ha, yuzuye yes. wabona muri kwa data niho asendereye amahoro yuzuye twabona muri kwa data niho gusa asendereye amahoro kandi nitwibagirwa yuko aho tuja hose uko gusenga ari kugera ku Mana komera Imana yacu amashyi cyane. Oh, haleluya. Ry'Imana umurongo utari muremure cyane. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17. Ndabizi ko muhazi na urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17. Yego. Koresha iyi iyindi yayivuga ariko inayivuga. Urwandiko rw'Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Amen. Turashima Imana kubwo kuba hano gitaramo cy'abanyamasengesho ba Bujumbura. Imana ibahe umugisha. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, ni ubwa kenshi. Kandi ntekereza ko wenda ko atari n'ubwa nyuma, kubera ko ni umugisha kuri twese. Ndashimira n'itorero ry'Imana ribaha ikibanza mugaterana, hameze neza, ni heza cyane. Ndashima Imana ko yameza yavuye hano. Imana ishimwe cyane kabisa. Naje ndayitekereza ndi muhira. None nje nari mugufi akazamingera nkahano guri. None nakazamira umuntu uciye muri restaurant. Ariko ndashima Imana ko hasa neza. Kandi uko ni ukuri. Ntabwo ari kugira ngo mbatere igipindi. Ndashima Imana ko nakaza mbona imeze kabisa ko muri refectoire. Ariko nibindi muzakomeze mu bikore hameze neza. Imana ibaho umugisha kubera ko namwe abanyabimbe birabareba. Iyo abantu bageze ahantu mukorera bagasanga hasa neza, ubundi niyo avantage. Nuko aho mugomba guhabwa icicaro bagomba gusanga hari ibintu byahindutse mufatikanyije na rya torero. Bashumba rero murebere umurimo w'Imana. Imana ibagire neza. Abakozi b'Imana bari hano, abapastori no mugisha kubana namwe, abanyabujumbura mwese no mugisha kubana namwe. Dukomere Imana amashi cyane. Ya natinye twari gusirimbana n'abantu twatumaranye iminsi. Ahantu twatumaranye iminsi nkinga twatugendana. None tubanze cyangwa dusirimbe nyuma? Turasirimba nyuma? Dusirimbe? Nimuze gutya nyine uko muri aha ngaha na Patrick utarashaka. Hanyuma banaga Madonga ngwino nawe nijya kubwiye ngo uze gusenga ngwino ma. Yeah. Pastor Ntagawa ngwino nawe ngwino. Hallelujah. Yeah. Turanga papa. Turanga tugende. Bonera Imana mumugisha. Ngira ngo ntituririmba twebwe. Nihute rero. Yeah.
ndabaganiriza umwanya utari munini ka bwiriza ndi gutinya amatara ariko nta kibazo. Niba dukurikiye inzira sange, niba dukurikiye inzira y'amasengesho, umutima uzatuza, umuco uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ejo nari muri Kanani, nabashimiye kubana namwe no mugisha. Nizere ko zino fani zitababangamiye. Nta kibazo? Kubera nabaswe no gukunda ahantu hatuje kugira ngo ntavuga cyane. None hari akantu kari kunsakuriza mpita mvuga cyane. Ariko nimba mutocikana mwihangane mbe muturaga kanya gatoya. Niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Aho twari kumwe ejo bemeye mwihangane simbavangire
Yeah. Abo twari kumwe ejo mureka ariho mpera nindangiza mite ninjira hano turi. Abo tutari kumwe muri Kanani. Gusenga ntabwo ari impano, ni ikintu umuntu wese wakijijwe agomba gukora. Mu mibare iyo nize niba nk'ikibuka neza niyo denominateur kome. No kuvuga ngo nibi byose biri anda yo gusenga. Uririmba aca mu gusenga niho muri roundabout, niho muri rompwe twese duhurira. Umupastori aca mu gusenga. Ushaka kuba umugabo mwiza n'umugore mwiza bifashwa no gusenga. Ushaka kuba umugabo mwiza gusa umuhana bifashwa no gusenga. Ushaka gufata icyerekezo cy'ubuzima bifashwa no gusenga. Niba gusenga ntabwo ari impano, ahubwo ni ikintu Imana yadushiriyeho kugira ngo dushobore ibyo tugomba gukora byose. Hanyuma ejo twari muri Kanani narababwiye ngo hari ibintu bitatu biza biba nyuma yo gusenga. Iyo tuvuze ngo Mwami Yesu ndagushimye ngiye Bujumbura uzabane nanjye abese mu izina rya Yesu amen. Nibihe bitatu biza biba. Icyambere kiza kiba umuntu azaba dependa ku Mana. Ntago uzugira independence ngo ube nk'igihungu cyangwa igikobwa cyangwa umumama cyangwa umupapa wigenga. No. Nukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose babugengwa n'Imana. Iyo uhuye n'ikibazo ntago uzugira stress, uzutekereza ngo niko Imana yacu yabishatse. Wahura n'ubuzima busanzwe n'Imana yacu yabishatse. Wumva ubuzima bwawe nko kukugora hano kubera ko ufite Imana, uzuvuga ngo ntabwo ari njyewe. Iyi Imana nibishaka njyewe ndarya ntawo umuza kurya. Ubuzima bwawe bwose buzabuba dependent. Nukuvuga ngo uzwi n'undi muntu wishingikirizaho. Hazahabura kino kuba dependa nukumva ko tubishoboye ariko undi muntu kugenga, undi muntu hari ubigomba kubikora kuruta wowe ugomba kugufasha kubikora, ugomba gukwereka uko babikora. Ntabwo ari kuzinduka mu gitondo ngo nkoze bino, uzumubaza twokora bino. Haba ngo bino byari ngombwa ko bikora, si ngombwa. Iyo hakanye uzureka, iyo yemeye uzubikora, nuko nguko biza bigenda. Gusenga umuntu azaba depend, ntuza wigenga, uzugengwa n'Imana. Mwavuga ngo amen. Icya kabiri, Imana iziguha ku mbaraga zayo. Ntabwo Imana imbaraga zayo zose ntabwo yoziguha. Izifata niko kwa kundi baza bacumba nsigaye mbona niko basigaye badutekera hafi ya twese, umuntu wese agafata akabure kiwe. Nuvuga ngo gusenga no gufata akabure kawe k'imbaraga. Imana izimanyura gutya ikaguha imbaraga zawe mu buzo ushaka. Nimba rukuririmba no ko muvuga butumwa icyo ushaka, Imana izigukureho tubaraga twa cyo guha zose wabwiye kuba Imana izikumanyurira izawe gutya nyuma yo gusenga. Bivuze ngo amen, Imana izikumanyurira nawe imbaraga zawe. Niyo mpamvu nimusenga muzamenya ko muhugomba guhabwa imbaraga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Icya gatatu kiza kiba nyuma yo gusenga. Kiza kiba nyuma yo gusenga tuza twumva ijwi ry'Imana. Umuntu azavuga ngo amen, waza uyibwira tuza naye hari ibindi biri kubwira. Bya bindi wanzu usaba nabyemeye, biryo wanzu usaba nabihakanye, biryo wanzu usaba mbaye ncecetse ariko nzokubwira. Nuko nguko Imana yacu izitubwira nyuma yo gusenga. Nusenga rero uzabwiye ngo nayibwiye ariko se basi yambwiye iki. Niyo mpamvu ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Abantu bose bari muno mukunda gusenga umenya ko Imana yacu izivuka. Nisanze muru kondorwa Amen. Sabeva ikumwe nawe badofutse. Twavuga ngo haleluya 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 haleluya. Ese amasezerano yasohoye ntabwo ari yaryoshe kuruta atarasohora. Imodoka Imana yakubwiye kuzagwa ikaba yarayiguhaye dejura yifite ikintu kiryoshe ni imodoka Imana yakubwiye itaraguha. Ni ukuri kw'Imana nico kiryoshe. Niyo mpamvu gusenga rero ni byiza tuba twumva ijwi ry'Imana. Kandi umuntu uzi ijwi ry'Imana abarumvisha ijwi ry'Imana nyine azatangira ibintu ntawo muca intege yumvisha ijwi ry'Imana. Mu kibazo tugira nuko most of us benshi muri twebwe ntabwo twumvisha ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu tugira n'utambara n'abantu abo twari kumwe ejo n'ababwiye ngo umwuka w'idini, abanyedini ikintu cya mbere kibaranga bahorana intambara n'abatabemera. Kubera iki? Uzushaka ngo abantu bakwemere ariko niba Imana yarakwemeye urumvisha ijwi neza abandi bantu murafika ikwere. Abantu babashaka hiki.
nimba rumvise ijwi ry'Imana neza ari Imana yakubwiye abantu mufitanye ikihe kibazo? Intambara. Ese hari umwana wambwiye ejo kandi naramushimye cyane kandi she's my friend, aba hano ni inshuti yanjye, yarabwiye ngo Felix kuva waza hano ubwa mbere nkumvise aho none n'abataranyumva n'ukuri ko Imana nta kibazo. Nimushaka nidusohoka kumbwira ngo Feri ni byiza kuzuza hano gusa ndagukunda cyangwa se sindakumva, nta kibazo, nta rubanza ruhari. Wowe icyo ugomba gusa kumenya nuko ngo kino ndimo gukora numvise ijwi ry'Imana, nimba wararyumvise speed ntabwo ari iyawe. Imana ikwiye ngo uzoguha umwana complain n'iziki, nimba Imana ikwiye ngo uzokora ubukwe complain n'iziki, urajyaka. Nimba Imana ikwiye ngo uzoguha abana complain n'iziki, urimo kuburana ngo bigende gute? Gorana intambara n'abatakwemera nuko utumvishijwe. Abantu bose bumvishijwe baratuje cyane. Nyuma yo gusenga tuzatumvijwe ry'Imana. Ni kumwe nawe mbandutse ibyo ukora ari kumwe na ministre ngo waje gusenga iwiwe. Confidence takita afite urukweto ruhengamye ariko confidence gusa kubera iki gusenga bizayimara complex. ariko Imana ni igitangaza. imbuto zabo babibira mu bashaka inyungu z'igihe gito. Je nabwiye Uwiteka nti uri Imana yanjye, ntamugisha nafite batari wowe. Vanessa sifiwe. Hallelujah. Icyanyuma nsoza aricyo nshaka kugira ngo mbaganize umwanya mutoya ni ikintu cyitwa ngo start fighting unnecessary battles. Umuntu azatangira kurwana intambara zitari ngombwa. Iyo umuntu adasenga azatangira kurwana intambara zitari ngombwa. Tanga intambara zitari ngombwa. Pastor, uko ntakwemeye ni ngombwa ngo duhangane, nishaka guhamagaye. Izo ntambara turazirwana gute noneho? Nunkubita urushise ndahita nkwemera. Kofi, nitutakwemera uramfata ku mbaraga. Izo ntambara ntabwo ari ngombwa. Abantu bose Imana yahamagaye bafite ico badashoboye. Neje naza mbibabwira ari muri Kanani. Zira blage muka Potifari yazanye. Yazizana kuri Dawudi babarasambanye. Ko Dawudi yari umwana mwiza ariko iyo ngeso yarera munaniye. Yozefu uriya murimo kubona kari akaryarya umuntu wishe bene se ameze n'ameze batazi ko ari we. Uwo muntu n'umwana mwiza ariko arafite ibindi ashoboye. Gusambana ntago byari ibyiwe ariko yarashoboye kwiyoberanya. Mose yagiraga umujinya. Zira burage Sauli yazanye kuri Dawudi yazizana kuri Mose. Mose baramuciye umutwe nuko asanze ari Dawudi udakunda kwicana. Timoteyo mwumva ukuntu yavuze. Paulo abwira Timoteyo 2:23 yamwe nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ibindi bintu byose uzubona bishaka kubyara utundi tuntu ntukazubirwana. Iyo umuntu asenga ntaza arwana izo ntambara. Narababwiye ejo bundi muri hano hirya turi muri Kadezi, Dawudi yarwanye intambara 8. Intambara y'Idubu yarayitsinze, intambara y'Intare yarayirwanye, intambara ya Goliyati yarayirwanye, n'izindi. Agera ku ntambara ya se na sebukwe cyangwa se pastor mushumbye arayikwepa. Ntago baza bayirwana. Umubyeyi ukubyara mu mwuka ninde mugabo urangaho umuhungu urangaho ufatana na sebukwe mu mashati. Ni nyoko boko se mwakwandikana message yo gutukana se? Ani so na nyoko se mwohangana? Hani pastor wanjye se? Ni pastor wanjye twakurwa twikorerana na pastor wanjye. Guti izo ntambara ntibazazirwana Kofi. Izo ni ntambara zitari ngombwa. Imana ndizo ziduhembera. Niyo mpamvu Paul yabwiye Timoteyo ngo ngiye narwanye intambara nziza. Muvuga ngo amen. Hallelujah. None tuvugisha ukuri. Umuntu ngewe nyine ndamutse mfuye hano bo bishira kuri indi.
hanyuma niyo mara kurwana ndazuka nimumbwire ayo matiku mwoyagira nozuka oya ye nishaka tuvuga icya kabiri Kofi ni uzurara ndoga hanyuma niduhura nkamukubita urusha ndaba mwasa uburozi se buraba bushize izo ntambara si ngombwa nimushaka guhangana na Kofi rara mu mahombi kuko nabazarara mu gataro nuko bebe birarangiye nakongera guhangana amashati izo ntambara zitari ngombwa izo ntambara si ngombwa ecco non ho da izo ntambara si ngombwa nizazindi z'abanyedini ako kwereka imutaza mu nyemera aho uradutera se anesthesia yo kukwemera se titubishaka titubishaka senga Imana izitwara abakomeye Imana izitwara umuntu ukomeye muri society nizikomeza abasigaye Imana yatwaye umwana wawe Imana yagutwariye umugabo ukomeye nizikomeza abana bawe basigaye Imana izitwara umuntu ukomeye nizisigara abakomeza abasigaye Ntumwamona abana ba pastori wenda umwe muri aba ngaba ushaka kugura inzu n'akamodoka wajya gupfa kwabwa ati bana banje nginzu n'imodoka ndayibasigiye hanyuma bakubitirana ukuntu wakoze akazi bagasanga wenda natabitunganyije neza bakaza bakabigwatiriza bakabitwara ariko hari umurage batonyaga abana bawe n'amasengesho bigishije gusenga bobanyaga ibindi bintu byose bobanyaga ibindi bintu zose ariko wivuga butumwa nakoze nukuruko Imana ntibori nyaga umwana wanje ninde uzori banyaga umugisha wivuga butumwa nakoze ninde uzobinyaga umwana wanje ntabwo ari amagambo yawe ngo bana ba Felix ndabanga ntako boba kuko ico nakoze kiraruta amagambo watu Nabwiye Uwiteka nti uri Mana yanje nta mugisha mfite utari wowe nzita ku by'umwuka ntumenyere ubuzima nta mugisha nabona utari wowe. twazamuri bwatwa ngo haleluya haleluya Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inama nabagira gusa n'imwe no gusenga. Iyo dusenze hari ikiba, iyo tudasenze hari ikiba. Numurage is a legacy. Numurage. Muzasoma igitabo cy'ingoma, hamugabo bita nimba ari Boramu, nimba ari inde. Ise yarayoboye ngo aveho aramusigira. Amusigire yamaze n'ingeso zo kwa Zeberi, z'uburozi nizo kugira gute nizo kwica abavandimwe biwe. Umunsi yapfuye nyuma y'imyaka 7. Barumuna biwe barishimye bavuze ibintu bibiri ngo tibamuhamba basogukuruza bamuhambye ukubera ubugome yakoze ngo icya kabiri ngo namugabo tunejejwe nuko apfuye nta murage yasize uko impamvu Paulo yavuze ngo kubaho ni inyungu no gupfa navyo n'izindi nyungu kubaho ni Kristo gupfa ni inyungu nuko yarazi ko umuntu nabaho nukomeza abona amahirwe yo gukomeza gukorera Imana kandi napfa akagenda azoba asanze Imana kandi yarasize umurage rero ukomeye umuntu yosigira umuryango wiwe nta wundi mugisha dufite uretse wewe Imana gusa kandi kugira ngo abantu batora Imana nugusenga muri twese nta muntu uri umunyantegenke nje Felix am weak more than you ndi umunyantegenke kubarusha ariko icyo mbarusha niki ndabarusha kaga principe kameze nka wa mugore wabwiye umugabo we ngo uyu musumari nteye hano uzozo wamanika ipataro itarimo umukandara itarimo nakandi kantu nakamwe abagabo kubera ko twese tuza turambika yaza akakubita ipataro irimo umukandara n'utuntu hano umugore akamwe ntabwo ariko twavuganye uzozo ukuramo umukandara n'udupapuro none akaza akamukuriramo akagapapuro uzogakenera hoya gashirano ku ruhande umukandara uzokenera ikofi nzayikenera akagapapuro nakariho nimero ya konte gashire hano ibidafite umumaro byose abishira ibumoso ibifite umumaro abishira iburyo bino bidafite umumaro abwira umugabo ngo zana ikibiriti bitwike arabitwika ikofi n'umukandara ejo numanura indi pataro uzobishiremo bivuze iki umukristo niko ameze twese tworutana intege cyangwa iki ariko iyo umuntu agiye kuryama azamani ku bukristo butarimo ibindi bintu azakuramo amagambo y'amanjwe yavuze agakuramo utundi tuntu abicishiye mu gusenga akabwira Imana ngo Felix wahamagaye ntago ndi umugabo mwiza n'umugore mwiza ibi mbikuyemo nzanye ikibiriti cyitwa kwihana ndabitwitse Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu ari umuyobozi ntasenge aba yakoze ibintu bibiri bikomeye icyambere ibyo byose agiye gukora abagiye kubikora ku mbaraga ziwe pasta nimba uri pastor wa Agape n'urugero nkunda gutanga ingero yo nkunda abantu uko namenye ko goye sino kuvuga
nza mbavuga kubera ko mworoheje nanje nomenya ko mugoye gasindi igifu no birinda nza mbavuga kubera ko nza mbona muri abagabo beza none Imana yarakubwiye niyo mpamvu ngo umurimo w'Imana uragoye ntugoye mwashatse kuyikorera n'imbaraga zanyu hako umunsi muzo wikorera n'amasengesho mumbwira Imana ngo dufite peje ngwino pasi bano bakristo bose bogenda ta gipindi wodutera twogenda ako kubera ko umurimo ari uw'Imana uzokomera huzure haza abandi bantu haza abapagani haza abakristo kubera gusa principe ni ugupfukama ukabwira Imana ngo niwe wawumbaye ngwino tuwukorane nukuramo gusenga ugashaka kuyobora nukukoresha imbaraga zawe gusa kandi imbaraga zawe zitoduterura turi batatu ziraterura umurimo w'Imana icya kabiri utangiye gukorana uburyarya kera batangiye uburyarya no urakora ikintu nyiracu yarakubwiye ngo tuze tuvugana ntumuvugishe uri umweskoro kera wabaye umweskoro yarakubwiye ngo mu gitondo na nimugora tuze tuvugana umbwire uko bimeze umbwire ibibura umbwire n'ibihari hanyuma ibibura nje nzoza mbikohereza ibihari nzoza nkubwira uko ubikoresha none ibintu byose wamaze kubibona wasikiriye kashe waricecekeye uko ntubaye mweskoro Kofi uko ntubaye mweskoro urebora ikiyo umutawusenga tansenga uragikoresha imbaraga z'abahinda se ntabwo ari z'abahinda zazikora ntabwo ari z'abahinda zazikora hanga n'izimana Mwami Yesu ndagushimiye ku mugoroba mwiza yamutanze mu maboko y'abanyabyaha asohoza ibyanditswe uyu mugoroba nutubera umugoroba mwiza w'ibyishimo n'umunezero turagukeneye zibidufashemo kugira ngo nitubikora tubikore neza atari ku bwacu si imbaraga zacu zibikora ahubwo ni izawe mu izina rya Yesu amen twamara ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane